Qandaysizlar? Ajaga qanday salomat chaqsa, qanday qizlar jassurmi? Qandaysizlar? Tinchaman, jimsiz, yaxshimisiz? Rahmat, Murolani eshitib, xursand bo'lib keldim-da, qo'shni deb Hojim, qanday jasur? Esa yaxshi, bo'lish qatnashib qiynalmaysizlarmi? yaxshi niyatlarga bo'lsa Alloh taolo sizga ham yetkazsin. Mana shahrimiz obodonchiligi uchun mana shunaqa uylarni mana kambag'aldan kam ta'minlanganlarga beryapsiz ekan. Sizlarga Xudoyim sizlarga bundan ko'p avliylarni berib, bola chaqalarga ega bo'lib yurishlarni Alloh nasib etsin. Keşe acaba Murat menen, Nurbek Suybayev menen çoğu birde meylen ballar menen işte şu az kamsız olan birbirler mesela karab koyursa bol boy ekenler. Bu karındaşımızga barsak yaşıyor şartı abdan açar eken. Abdan yaşıyor şartı açar eken, jeti balası var eken. Bırak bunday pariyadisi jakşanaka birbirler eken da. Oşlara candan verelim. Selamatlar, qandaysizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday qizim? Aydanay. Qanday qizim? Aydanay qizim, azamat. Salomat qizim. Qaraqda suluv yaşlar qizlar. Azamat, azamat. Assalomu alaykum. Qanday sapa, yaxshimi? Mana sizga pro'zbangizni atqardik. Rahmat. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Hurmatli oqsoqollar, hurmatli jamoat, o'sha O'sh shahrida bir bunday bir yaxshinaqa ish-chora o'tkazildi deb chechdik. O'sh shahrida uy qurgan 71 kompaniya bor ekan. 71 kompaniya. O'shul 71 kompaniya murdagi zamanda qandaydir bir shilto'lar bilan o'shul berilgan kvartiralar to'g'ri emas, o'z qiziqchiligini foydalanganda o'sha men mir bo'lib kelgandan beri hurmatli prezident Sadir Nurxo'jayevich, hurmatli general Hamshek Qilichbayevichning topshirmasi bilan shu O'sh shahridan mer bo'lib kelib qoldik. O'sha mer bo'lib kelgan birinchi kundan boshlab o'la o'sha O'sh shahri uchun O'sh shahrining turg'unlari bilan cho'g'i bedekli ishlab, ularning har birini jeke yashovsini ko'rib, har bir ko'chalarda ko'rib, har bir pereurovlarga kirib, endi yashovsi bilan tanishib ko'rdimda. Конечно, yaxshi uylar, yaxshi baquvvat uylar bor ekan. O'shaning ichida bularga biroz qiynalib qolgan ko'p bolali uylar da bor ekan. O'sha uylarga yordam beraylik deb chechdimda. O'sha yordam berayim, Xudoga shukr emen. Ordimiz bor, jegan ichganimiz bor, ovqatimiz bor emi. O'sha eldan mulkini, eldan emasini qo'l solmay, o'sha bo'lishuncha elga yordam berib, o'sha qarapayim elga unday bir qandaydir bir belgili sebeplar bilan yashashdan qiynalib qolgan janoblarga yordam beraylik deb chechdik. Biz o'sha Vision O'sh shahrida 71 kompaniyaning ichidan bir Capital Stroy Invest degan kompaniya, Baxtiyor degan jigitimiz meriyaga kvartirani belek qilib berdi. То есть o'sha pulni menga berdi. Hurmatli mer, o'sha kvartira sizga qalasangiz, jeke qiziqchiligingizga foydalanыңыз. O'sha stroy kompaniyadan belek debchi. Men al kishiga aytdim, hurmatli Baxtiyor mirzo, Xudoga shukr, men uyim bor, joyim bor, ota-onam bor, bir tug'anlarim bor, uyim bor. Eğer siz karşı olsanız, şu kulüştü men, şu biraz şahada kolu cukana, jakırrak, bir kınalıp yaşayan ülkelerine versem, karşılığınız yok mu diye aytsam, hiç kadar karşılığım yok. Nake kvartiranı sizge verdim, kalasanız, öz kızıkçılığınızda işlettiniz, kalasanız, kimge verseniz, belekti verseniz olur dep,
ошондой кылып бизге квартираны өткөрүп берди. Кудай кааласа бүгүн понедельниктен баштап документтерди берсеңиз силерге оформить эдебиз. Ушул белекти мен өзүм жеке кызыкчылыгым эмес, ушу мына урматтуу экөөбүздүн, энебиздин, карындашыбыздын балдарыбыздын бүтүн эле татынакай кыздар, балдар бар экен. Ушуларды бир сүйүү үчүн бир тең бөлүшүп, ушулар менен биргеликте ушул үй бүлөсү менен бактылуу таалап ушул жерде жашасын. Ушул жакшы үйдөн мынакей Кудай кааласа кыздар да бой жетип калыптыр, кыздар да чыгарсын, балдар үйлөсүн, жакшынакай үй бүлөдөн болсун деп ушул үй бүлөнү барып көрүп келип, ушул бүлөнү мен тандадым. Анда уруксат берсеңиздер ушул үйдүн күлүчүнү ошо экөөбүзгө берип койсок, турма атыңыз Шерзат ушул үй силерге жакшы жерде кыздарды чыгарса, эме балдарды үйлөнгүз, карындашыбыз менен, келибиз менен кармашкан колуңор төрүгө бирге болуп, ушу балдардын кыздардын жакшылыгын бирге көргүлө, үй жакшылыктарга буйрсун. Мэрияның атынан Yaxshi kunlar bilan chiqsin. Katta rahmat sizga. Siyladingiz mana. Hamidlarni duo qilasiz. Keyin domla. Amin. Allohning qilgan ihsonlaringiz qabul qilsin. Hozir qarab turib aytib o'tamiz. Sizga berilgan uyni siz beshdagi uyingizga almashtirib oldingiz. Mana yosh bolalarni ko'rib qo'rqinib turganingizda siz ko'chatni ekdingiz. Bular nimaga kiradi? Siz jana sizden büyük alpaqlarını, kulpaqlarını bu жақсылықты көреді. Jana başqalarınızga da үлгі болды. Құдайым береңізді қабыл қылсын. Мынау балдарды, мынау қыздарыңыздың көзінен шығып отқан көз жаш бұл. Мейірімділіктен, райымдан, разылықтың көз жашы. Әрдайым еліміз разы бола берсін. Biz razıyız. Allah'ın başınızda aman kılsın. Allah kabul etsin. Sizlarga muborak bo'lsin. Qutluklar. Tanıcanı sağ olasın. Hiç bo'ling, ilohi amin. Avvalambor Alloh qolaversa, tanijonlaringiz sog' bo'lsin ekan ilohim. Umringiz uzun, rizqingiz ulug' bo'lsin. Doim oilangizga bosh bo'lib yuring. Martabangiz bundan ham ziyoda bo'lsin. Bundan ham kuchli bo'ling ilohim. Allohda doim panohida bo'ling. Yomon ko'zlardan, yomon so'zlardan, yomon balo falokatlardan Alloh doim sizni saqlasin. Doim mana nevaralarim, farzandlarim katta bo'lib o'qisa, shu qizlarim, nevaralarım doim sizni xizmatingizda bo'lsin. To'ylar qilamiz, qizlarim ko'p, o'g'illarim ko'p. To'ylarga chaqiramiz sizlarni. Mana shu ukamga ham rahmat mana. Shu shahrimizni gullab yashnatib iloyim. Bizga o'xshagan beva bechora mana qiynalgan oilalarga yordam berib, mana o'zingizga tekkan mana bizga beribsiz. Alloh sizni siylasin ekan. Bergan ehsoningizni shu badarka qilib berganlaringizni Allohim behisob qilib o'zingizga qaytarsin ekan. Tanzonlaringiz sog' bo'lsin ilohim. Rahmat sizga. Jaktı kızlarım, üy jaktı kızım. Üy jaktı kızım, sonuna gel. Birle vurgu, cebimde eku, beş duo qilaverasiz. beş kız, eku. Azamat, Allah nasip olsun. Yaşlıklar olsun ha. Buna kızlardı körüp ayavayım ettim ben. Sonu budaşlı silmerken de. Allah versin. Apası da. Yaxshi kunlarga Bu namaz okuyan kızarken ha. Aylanlar billahi duo İleride kızarken. Bundan keyin bundan ham kattalar nasib qilsin uylar. Kelinglar, mehmon bo'lib ketinglar. To'ylarga chaqiraman. Саламатсызбы, кандай? Жакшыбы, десе жакшыбы, жакшы өзүң кандай, жакшысызбы? Ya bismillah dostum. Keliniz ata. Keliniz azıcık. Allah'ım biz de şu özünün suyusundan, özünün rayından bizi kabul alıp, bizim pendelerimizi de, bizim zerdeşlerimizi de aslında jakşı ata alıyorsun. Amin. Allahu Ekber. Nasılsınız? Kandaysın? Acaba jakşı, başka da çıkıp kıyma bacırışlar mı? Hey oğlum salamat. Kanday jakşı, dese jakşı. Kızım kanday jakşı mı? Kana oğlum azamat. Kanday jakşı mı? Kanday jakşısınlar mı? Kele koy kızım. Naki bülbülek olsun sağa. Aksakaldar, urmattуу жетекчилер, урматтуу карындаşım. Atın kim ele?
Gülnaz, Gülnaz. Жеті балаңыз бар? Gülnara. Урматтуу аталар, ушул карындашыбыздын 7 баласы бар экен. Бирок турмуштан абдан кыйналып жашаган үй бүлө, бирок мындай жанагы өзүн таштабай балдарын, кыздарын чоңойтуп, ушу өзүнүн тирикчилигин кылып иштеп жүргөн мындай жанагы орусча айтканда благополучный үй бүлө экен. Бизде урматтуу жетекчилер, урматтуу аксакалдар, биз Ош шаарында ушундай бийик үйлөрдү курган 71 компания бар. Ошо 71 компаниялардын бирөөсү Сулайман Груп курулуш деген компания. Анын жетекчиси Топчубек деген биздин инибиз. Ушул бала мэрияга бир жардам берейин деп ошо бир бөлмөлүү квартира берди болчу мэрияга. То есть мэрия гана мага берди. Урматтуу мэр, ошо мэрияга болгон мен ушу курулуш компаниядан белек болсун, кааласаңыз өзүңүздүн жеке кызыкчылыгыңызга иштетсеңиз болот. Кааласаңыз ушул МСК мэриянын баласына койсоңуз болот деп күлүүчүн белек кылып тапшырып берип кетти мага. Мен ал кишиге айттым, тиги Топчубек экөөбүзгө квартира меники болсо мен каалагандай колдонсом болот десем, ал өзүңүздүн ишиңиз деди. Урматтуу аксакалдар, урматтуу жетекчилер, мен ушул квартираны биздин кызыбыз, урматтуу карындашыбыз Гүлнарага мэриянын атынан белек кылып берейин деп чечтим. Эми ушул квартира сиздерге мындай бир кут береке алып келе турган квартира болсун, карындашым. Ушул квартирадан мынакей кыздарыңды чыгар, балдарыңды үйлө, жакшылыктар үчүн ушул квартира үй кызмат кылсын, карындашым. Анан жанагы азыр эле аксакалдар менен сүйлөшүп отурганда айттым элем, бешиктеги баланын бек болорун ким билсин депчи, мына может Кудайым буйрса мынакей жакшынакай балдарыңыз турат. Мэрлер тургандыр, жогорку кеңештин депутаттары тургандыр, акимдер тургандыр, губернатор болот, пешенеси ачылып. Ошондой жакшылыктарга жакшы жигиттер жашаган, Курманжан Датка энебиздей, Манас атабыздай, Курманбек атабыздай мындай чыган, Алымбек Датка атабыздай чыган ушу кыргыздын жигиттерине болушка мен насип кылып ошону тилейт элем. Ушул үй сиздерге менин атымдан жеке мэриянын атынан сиздерге белек болсун. Жакшылыктарга эмгек кылсын, кызым. Аба бир фото берип коюң кызыбызга. Мен ушул үйүңөр болсун, берекелүү болсун, жакшылыктар болсун, ушул үйдөн өскүлө ушул үйдү берген Топчубекке да рахмат. Ошонун иштери ийгиликтүү боло берсин, дени соолук максат тилектерин жетип, ушундай дагы көп жакшылыктарды соо иштей берсин. Мына биздин азыркы мэрибиз келип, ушундай акыйкатчылык менен аталык камкордугун көргөзүп, баягы кээ бирөөлөрдөй кылып кол ийрисинен тартат кылбастан калыстык менен берип, мынтип силердин эмеңерди чечип проблемаңарды мындай сыйлык немелерди берип атат. Ушул кишиге да чоң рахмат, иштериң ийгилик болсун. Сиз да ушундай иштердин көбүн кылып, элдин алкышын алып, элдин сообун алып жүрөңүз. Аллах Таала ыраазы болсун сиздерден. İşlerinizde iyilikli olsun da көп ушундай жакшылыктардын үстүндө жүрөңүз. Амин. Аллах акbar. Баалыптыр. Мейли карындашым. Баалыптыр. Жакшы үйдү Кудай кааласа понедельник оформить этип туруп, жакшы таза кармап жашагыла, макулбу? Балдарын, кызларын жакшы кара. Эме продукттар жардам берип турабыз. Мынакей балдарым, кыздарым чоңоюп калыптыр, кызым. Иштеш керек. Рахмат, чоң рахмат, Аллах разы болсун. Ушул үйдү берген адамга ham Аллах разы болсун. Не тилесе тилегине жетсин, Кудай. Ушинтип балдарымды эме кылып, разы кылып эме кылган, Аллах разы болсун. Не тилесе тилегин берсин, Кудай. Мен буга чейин анча эме кылган эмесмин, бана киришкен эмесмин. Мындай бир мартан бардым. Балдарымды ертип алып, ушундай дедим, менин жашоом кыйын болуп калды. Балдарым менен бага албай, ушинтип кыйналдым мен дедим. Десем, мэр
ушундан мен азыркы кичинекей балам бизди бир карап коюңузчу деди. Анан бир мен ушу баламдын нересин сөзүн таштаган жок да мээр. Аллахым ыраазы болсун ушу мээрбечи. Үйдүн шарты сон экен, жакшы, Кудайга шүгүр. Мындайда жашайм деп эме кылган эмесмин. Кудайга шүгүр, миң мерте шүгүр. Балдарымдын рызкысы бар экен, жашайм деген үмүтүм деле жок болуп калган менчи. Үй деле үмүтүм жок болуп калган. Же чегим жок, же үйүм жок. Туугандарым, апам өтүп кеткен жок. Ушинтип балдарым менен ар жерде квартирага чыгып чарчадым. Балдарым болсо ыйлайт. Качан апа үйлүү болобуз биз деп. Мына азыр эми Кудайга шүгүр үйлүү болдук. Чоң рахмат, Алла разы болсун.